Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lokovhela hu khou tevhela mafhungo. Vhorasaintsi vho tumbula uri philisi dza tramadol dzi langaho vhuṱungu a dzi shumi zwavhuḓi kha vhuṱungu vhu sa fholi. Mawanwa avho anḓadzwa kha dzhenala ya BMJ Evidence Based Medicine. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Center for Clinical Intervention Research ngei kha ḽa Denmark yo shumisa data u bva kha vhathu vha paḓaho zwigidi zwa rathi vhane vha tambudzwa nga thaidzo ya vhuṱungu vhu sa fholi. Ngudo ntswa yo itwaho nga vhasedzulusi u bva kha European Commission yo bvisela khagolo uri madaka a Amazon o ṱangana na tshinyalelo ya mililo lu sathu vhonwa kha miṅwaha ya 20. Tsedzuluso yo dzumbulula uri mililo ya ḓaka nga ṅwaha wa 2024 yo tshinyadza hekithara dza milioni dza rathi khoma rathi. Zwi tshe zwo ralo, mililo yo bvisa thani dzi anganyulaho kha milioni dza maḓana sumbe fuṱahe nthihi dza gese pfudzi kha dzingamufe, zwine zwa ṱoḓa u hovhelela vhubvisa gese ha ṅwaha ha shango ḽa Germany. A khou guma ngaurali mafhungo fhano kha Belran News muthetshelesi. Arali na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela vha ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands I hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.